Wahidun satu, isnani dua, salah satun tiga, arbaatun empat, khamsatun lima, sitatun enam, sabatun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Apa surat terpanjang dalam Quran? Apa surat terpanjang dalam Quran? Surat terpanjang itu kalau kau belum tahu, surat terpanjang itu Al-Baqarah. Apa surat terpendek dalam Quran? Apa surat terpendek dalam Quran? Surat terpendek itu kalau kau belum tahu, surat terpendek itu Al-Kautsar. Surat tanpa basmalah dalam Quran. Surat tanpa basmalah dalam Quran. Surat tanpa basmalah kalau kau belum tahu, surat tanpa basmalah At-Taubah. Nama Nabi dan Rasul ada 25. Ayo mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, akhirul anbiya, Muhammad al-Mustafa. 8 nama-nama surga yang harus kita ketahui. 8 nama-nama surga yang harus kita ketahui. 1 surga Firdaus, 2 surga Aden, 3 surga Naim, 4 surga Ma'wa, 5 surga Darussalam, 6 surga Darul Muqamah, 7 surga Al-Maqamul Amin, 8 surga Khuldi. وجود كدم بقى مخالفات للحوادث قيام بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سماء بصر كلام قدرا مردا علما حيا سميعا بصيرا متكلما.